happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. This program is proudly sponsored by SK Herbal and Spiritual Center, CJ Multimedia, Angel Cola, King of Antique. For next year, that for frozen crabby. Ah, Nimwishi, Yakupon Shawati, said Annie Dowager now shaying. I mean, show. I mean, better not to say, life experience and not say experiences in life. Now I just say, Mamma Nihunti, many way at Daho. Hey, therefore, when in Nahona bed, and when in Nahawati, if you see you, any party in your fray, and your paymu, a she. Therefore, you come biano a decision, dear. And into Jumedi, to suffer every one of our call how near my name, no what's not say at Shenkomo. And I say, Empo one was starting it in easy and so then Uncle Pong I want to. Any when you not say at Shenkomo, a J life experience. Made of you really assign to suffer a cookudam counselors, a lawyers, doctors, and HSA asophonia, and my own passo. Be a medium medium, Chiam, Danadan, dear Eva Cope. Nayas, original. Uncle Punchaba. Na me we say, Angel Cola. Me say me no asaka to say, Angel Cola. Na Angel Cola na enye no kwa. You sign Angel Peach, Angel Mango, Angel Orange. Nyakopon onhra de ubenya bi na wo be madofo bi edi. Ye obenya bi na enam ne so na bi be so afofrofo so. Nyakopon onhra yakasa ye papa e doctor kaku oten therefore and entrance in shade mun kasa adwumani ho ye no kre Ghana ye den Ghana ye hye ye je ye ho anje ene nti bia wo bia no ye de na wo twen nyame nhira wo so obekwa kope bia to na watu bia to wate me da ase therefore atare ehye eye ladies in collection se bano se opese uye raba pa na raba ye CP e wo ntare hyemu dia eye baby baako pe ekome eye ladies in collection wo dance man therefore baby awo bia he unya so betu ka akode ope bia no WhatsApp no aka kire no or the bay delivery e dia bro the numbers na etwegu e wo screen no enim no therefore as e be wi so dia wonim say yentimi nsan cute cat parody so on say celebrities na one woman na ekoyo muti ekosiesi omutiri ho wabeka junction so wa afi the boy fashion jewelries and wa ma be goodie e dey atomi komi baby will be a the boy fashion jewelries or wakra rolling circle e chihonoma and the boy fashion jewelries e wo me dofwe na se ba e dem nkonwa papa se furniture dia hey ni nyina bodam na de me ori me chirema apodam e wo La Paz Abrantia Sport building name King of Antique. Was in the name in Abodam. Just say a wardrobes abodam. Dining table abodam. Just say BB Empa dressing mirror. In Kunya Cradi and an abodam. Friend King of Antique. The number na ichegu screen and new. Na say bastid I michirema a basse equipment dia. And you wouldn't mean science J multimedia home. It's say they are the masters. Mrs. Ebe equipment a opese we production program bi apese wutra bibi apese we ye na efa sound efa light efa say cameras ho de anase studio ho de asofo nyina me kamfo de amamo eye CJ multimedia yasan bi ebio okumase say branches no ekona nimpa ba bibia wo bia omoden na free number no na etwegu ewo screen nanim no therefore ene I have a very special guest. It's Jebrewo. Na try me kakra bi. Second sepe. Me ba sisi ya. Motor any the man. The person of sumu junti. Me ba ya na me car me tofu a suman motor because so what talk am your track di mo care na ya tell abesi wachi abedi. A suman motor no accident. The car no accident. So better on car. Cash. So better swap car. Let's no motors ready to help you. Me, a small motors see me rival car that any somebody about or the mount no to crack. Institutions for be a muhia, a be a car be, or be a suman motors.
unsa ebe kan wo die. Me pa cho numbers na e na go screen na you just call. Swadi hunu se ube hunu ekwan ye fa so ede yankase yendu bina ene ya hahan esa yare ni senti na SK Herbal and Spiritual Center ede nefu amiensa pe esi wo se ye ba be chechre kwan ye fa so a ye de yankase yedu bina ya hahan na eduan hini ebe kan bomu ede aye ebibidro Apostle doctor yadia otu pa HIV, diabetes, fibroid, autism. Ebusia dwumadie yi ye be kire kwan abefa so ede ahaban ayedro me kire herbal medicine ye bebie weni ama watimi ni ahaban edinkita ho ye besa akire kwan abefa so ede ahahan ede asasunsumu yade obedi kan afọ form say no 50 Ghana cedis training free ni die just 500 Ghana cedis per dwumadie yi shase wo February bosomi ni da tosu eduonu mienu ekosi ni da tosu eduonu 9 on the 22nd to 24th February 2024 anopa no wotwe pepepe Me always adia enyo me ni akire me ni ho adanse. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Live life we go full my belly you. Jebo, Nyamba. CJ Multimedia ABROB3 say from Kumasi Atadwe ene atidene. CJ Multimedia yejumekuo kesi ababe PM wo Ghana ha. Efa nipakuo one day one ho akade. Se wo pe stage, light, screen, sound, ana empo video production. Ye ni nyina. Enu nti say ye nwum to gimadie. Say ye say ye nipadom hia mu. Say embe ye live streaming ema ene ho hihye nyina. CJ Multimedia say ye wo ho ma. Ubehu ye wo boshen ye ne Masalachi Junction mi di nhye ni mu. Freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616. CJ Multimedia ye ne masters no. Too many worries Akwa babiem etwa me ho aba wate Yankopon Shraw wonye okese se wuja unya abre na wo twen me mani sododo esre rade Bible nkwatenten ahoden enhira yedie nkunimdie ede maw say you receive it wate ne nipa me ne betwetwen komo no me a me wofa cheze wo bless wo so be enhira it's nensam wo beka bia gidi afa bi tu mfu fa bi show nkran fa bi tu kotodwe yenko no he wofa wofa mafio nsumafio wo kwa ba ihu mani agi me dase ahwehwe so ho ayef me dase wofa ade ba kwa mpe me wofa asem ni say anytime bi obehu bia na o hye nkran me wofa say you are doing well I'm wofa so ho ayefe say ade ni nkoye kura na counselor say me wofa be hye nkran ama say wankasa wanya gidie ewo wofa nyame nhira wate but wofa o secret ni dey because unyi o secret ni say be ma obi dadwene nyame dadwene because unyi o say kura fe na wo san aya akola unyi mitimi hia obi wo say me hu wo TV so na mi so
me 50 years so we nipa na ono ka kire say me hwa wo na misua no na wo na mitimi say nyame ehira young class nipa na chese nyame ehira wonim nipa me ka ne ho asemi se wo hu ai me ame wo fa se wonim ne brofo di kwaku ahen yeboa aka abrobe ewo safo abrobe ewo obra aniwara ono abese wo fa se obra na aniwa eti de obetimi aye bi ayero ho na fo wa hoden fa ye ene ofa abrobe ene ye ne eba betwetwe enkomo no na mwie a ya kire mo say show we no ye nye interview ni wie enkosa se e mani pan sorry sa o I say so for say o yare na ana se beye wo so ana honhom bi wo so no wo tu ama na enko ye da bi e se obo wasu so no the deliverance na bibia ye dey wo de ka ho aha asa wo twu mekonu amfa nto se antum wo be da di wudi kakra bi onu be hye no wa me wo num suyo sa ama na hye wafu ai eno nti na ye nsa ka mia nkasa me papa counselor Ado ofori nincheche eka akoma eto asom efutu bibia biwu wo ye ja ene ye ne ba betwetwe wate ne de aha de de ohu abroba che me boa ohu counselor so weni age nse counselor kroye boko ompebone ofa ehu wache nyame adom bibia ye boko nyame tiase bie koso kamade bie koso yankopon hyira o amen na me maame ekotodwe ye ne ya chepa na me wofa eso me maame mu echichire ne nan chichire o ofa nyame hyira o nyame hyira woni in fact woni me maame ho agrokra ofa nyame hyira o hyira wate bia se yankopon hyira ene wadwuma pa waye bisi saabri wadwuma pa maye eneja wodi bia ma wofa ase am so me to aso nhyira ene wo mpaibo pa nso so ofa yakasa broba me de bia minim ade o hwe no eni baby a ofri oni ye bebo nkomo na wa kire baby a ofri baby a ku school abra de ba akra ha baby a se ne ma ne ko sesei movie industry baby a oni ye enkomo kakra me da wase me chia ahwefo nyame nhyira idin a me maame ewo me a ye de maame na o kama brofu din no me afre me Jones okay me maame afre me Kwaku Jones okay eba ne sen na ti ye frame Jones Kwaku ahen ye boa oh okay na me maame ye frame no adwoa Jawbia okay ufri ekuapem Jaw aso nto fa ya ekuapem ni me maame ye ekuapem ni okay na me papa nso ye kwawo ni aso me papa de ni nia ne adofo nti ye ne adofo ene na nampadu babusia oh me papa side ma kan be kasa ofa wo so mo kra wo so mpa o obode me papa pa anya nchen aso eno no so ifi kwawo obo okay na me papa nso de ya ye boa okay uchia me maame ewo Accra kokomremre baby a top radio wono hotel bi o ye frɛ ho Sesibon yeah the opposite fie bi ewo ho ho na ye wo me okay na mi di beye 5 years na me papa etu kwan okay na ode me call kwa ti mi kudi kwa nso beye 5 years ti me grandmother me maame de ne koma no erade to nsa frɛ no okay ti me maame esan be fa me esan de me ba back ewo Accra to ode me ba no beginning de me she school ase feeding preparatory school okay ewo kokomremre okay na me kokwa na me san ba no na me maame de me call K1 okay K1 ewo kokomremre down ho no na mi wie K1 no yan ne nkrofo a ye wie ye de ye last common entrance okay inu se wo beto common entrance yeah me tape beto ye fa ti yan ye chi no na JSS e baaye okay okay nti me free
ɛyɛ K1 no ɛna me kɔto aso wɔ kutubabi K16 oh okay titi pa o kutubabi K16 enti ɛhɔ no mo no na akɔyɛ sɛ mema na yɛ mema 3 okay na yɛ ahode ne boro me maame so okay na yɛ ne yɛ den pa enti na me maame ntimi ade no control enti me wie fofo na me yɛ so ɛyɛ comment trans na me so ɛyɛ timia me de mi ti ebo mu na me wa marata na me maame so okɔ esre so kofa bare ebe supply tima market would be malata na de ade nti me branya me fans me be malata okay boy ti malata na me didim na ewo mu ana lady bi ansa na me ba bi wura akandrama mu no mi shia lady bi baby owo bia otumfo nyankopon enya den hira no ye fa ni sister gifty okay na opamade o malata me no kasa sisi a London oh okay na sister gifty na eya na ne maame eton bode ti e de bode ba me de truck ye twea ne de kogu na patem na ja ye nya ye nkakrawa ti sister gifty no hu se me abofrapa nti ewo mu a wo ko GBC a na wa mame edi na chi okay yekɔ satem na osof dazi atu kwan kwa bruchiri a na ye pe group bi abɛhyɛ osof dazi na name yeah na say group na abɛhyɛ osof dazi anam no akandrama na adasa okay adasa na ye wo bi ti say Kwame Peace na ye wo Jagadu na ye wo Aduchumwa ye wo Isaac na idino okay edoso na emu na lady ni wo na lady ni de me call ye na omo pe obi aye akwara ohene ba okay na omo ye story bi a ohene no ehye mra ese ma obi mu wo be wo oyarefo ewo kuro ni mu no ye betwa oba no ena abofra ni nyina su nti ohene no ehye se mra no ena ohene ne wo yarefo so yarefo na ne yeme oh okay but na obi na no play that role no na nipa ko no entimi ensu e ma ne nkache producer no certain producer na friend uncle bu okay no GBC entimi ensu ma ne nkache producer no so na osu ye na producer no omu bisa msa hwa na dia kwara ba na sister gifty so na kwara okay no bisa msa bitumi aya na bisa bitumi aya because ade na nkasa no na wo mi mu se me ye na omu de bitu ma me be say me yade na ma wo mo da mu nyina obi asu ye okay nti ho na ehwa na che say fa ye na me di wura akandrama ti me ya akandrama na wura mu nyamfu bi ye friend na nabosom pra urade atonsa frɛ no kantata obehe man bia no aye Jerry Kokobi na busompra na oba GBC nti ohwe de wa me out na na o invite me wo eye kantata mu na kasa ni nyemu no me pre abrobe na tum se de be ya kwan afa so nya abrobe ya minya abrobe no ye be call fast kantata akandrama mu no edi anom de frame ye Richard okay na me pamade me designer pa me pam and still so pam ti de show we na pam me pam ye hey wa fa ma tiem me pam e ma ne me nyina de show we na pam ye but say de me pam enye man kofo wa na ya oh okay obi ti say akuma mama zimbi ma pam ade amaneda oh wow ma pam ade amaneda na SK wopon okay ma pam amaneda Superwoody usan ye of usan ye abibidro no bebre we kan nyina mi tiretire amaneda nti Kwame Peace ba me shop na obi bisa amase na kasa ni nyemu no na won say first no ni yenye container ni ye kiosk ankasa na kiosk no ya animu no ye bie ye twa kwanto main door wanimu na ya small gate bi wo chiri na small gate ni pie efie na kiosk ni si
ena animu gate ni pia bonte ti lady bi no oton abrobe na won say first abrobe no mu twitwa no de agu sifu ni won say ubeto sa ofa so nya krasa eti lady no ewura mu aja me chobi a me di ye no aja otimu a wafa wie mu abre no say wote ho na wafa mu ada aja me so mi ja no me de me ye madwuma nti du tama wo se me pon no na me nya ne say mama mapon nti sorry na yonko na mistake me ye na e de sa abrobe ne ba ne say me di ka to main gate na ipia bond answer na me ne pie free small gate nto mun so de akwo no nti ye pie ya ye wura fi obi afi ofo hwe mi di na masere afi ade atin ye me de say me ni mo hwe ade atin ye na me ba me ba adwuma we abrobe ade no grofo ye what dey akwo no so for abrobe wo abrobe na aja me de mampemua enti kwa me peace ba me nchen a oba besra me to ba me oba ye no so me hwehwe Jones oba na me ni ho so hwehwe Jones na almost say Jones na if your phone so mu nim say friend Jones enti o kire say guy na opam ade wa ha no na ladies na ka say abrobe enti kwa me peace so te say abrobe no ye call GBC ye call ye mo ye rehearsals na so they say din na fire you interfire no but some price of farm wo cantata no and ono so ye na adwen so be polish abrobe no okay and be your brand name yeah o ma me de mi kodua o so for abrobe e se bata e wo be free to and abrobe no e be kai aw o fanya mi nshira why be what na say uguso movie industry na e kose wura mu wie ya twetwa ada movies kuma wood ne Hollywood na na twetwa bia I say eno akosi say mami eye wachi metene so am sorry ono so metene so am so sorry of say say we do we na me ni mu ni twa ayi obrasa oto obra na amakai usu oh maboa mi ofa me no take you bi pa ma maboa mi o sa o acho chepa ebro 10 years ana ebro 10 years na mami adita make us meti wachi so am sorry no I can't drama ni cantata de nyo ni did me room okay but ye can movie ni mu dia e ye wachi eni e room wachi ni mami twese ni first senior sankasa na my first movie o mami twa ye Diabolo yeah o mami ni Diabolo ye juma fine eno achi no eno mami ni Agia Silverland minimum say say woman or a woman be a Ghana producer say man no na no ye powerful okay or Nigerian no Accra New Town so side ti osan de me ma Agia Silverland and o de me ma Miracle and o de me ma Danfo bi okay ti obi a be fa ne say Ghana ha o use me more pa di twese ni pa ye Danfo bi oh okay my first movie I try or Danfo bi hoye Chiwa oh okay na we try Chiwa no Chiwa be hiti ye okay be hiti ye pa di ho na me hu se kai masi road ne so me pemko na wi ase no minim se so nyame no suma so bonsam ne tumi suma obi e be tware wakwan mu okay na ase all of a sudden na why year ya yie di a wo kofa no na wa ma service na wo wani so no afri dia I don't know nti Danfo bi e yusu mia na owura munyafo bi a friend Pa Thomas ono so be fa me nti no Pa Thomas be fa me no ho na me sha se me ne ejaku okay ye dey e movie Pa Thomas so yusu me ne ejaku pa ene Seed na yegusu aye adwuma na producer bi director bi Isaiah director o America ba bi a o bi a otufu nyankopon mani na adwuma nkoso amen o dwi ni pa ho ye ni papa yeah ono so be fa ye free Danfo bi ho okay Isaiah be fa me Chiwa Christiana Wuni Achire Brewer Katawere Pa George Ajako Nimu okay
Se squad ene de ba Kumasi na ja ye be fa ye ba ne be fisi Kumasi squad no say satam this Kumasi squad na so no na nya squad ketwa legend enti ada anem pese dini babet me pese na bia me ka se obese nipa evision no ono betwe yen free Isaiah ne ho Satan amusumu nim ne yenim obetwe yen free Isaiah ne ho eye se de jese wono kra be ma yakwadi mu mo asene Isaiah na wono be fa yen free e no e de ba ye se squad ya no obepeke yen de yekoye na obi a we lucky a wan koye Christian awuni but di am bubo ye die ye nyina yekoye na mami yekoye adwuma me abribia ba bia na me gina na me ka me taka sa asemi se sinia adwuma na egu ye no e fa egina nkrofo ano omode dumi adwuma no because nipa ni bebre ye adwuma producers ni bi directors ni bi edi wo musika omoni omo enini ya edi wo musika na maame sa asem ne de ebi age se o cameraman eye MTN everywhere you go say word no ye cameraman no kuma udan ye great cameraman no omo wo word bia omo use a omo say wo mekele o wo fa na de wo kan samo wo tu na ni si wo sunzu so wo mekele wa obekele o Mesi the cameras you super one who say why kama na ye dia yanko shouti mami ye dia yankrofo bebre but me na me nim na me nte say word no mekele on da enti director ya me kana semi mami no onye obi a na ye nim no so di Isaiah na chi no ote ne ho what you say enti yan na ye be man so ye na odi twetwa pola man ko 14 na obi producer bi first ka kese na odi man boom na odi twa first movie yan odi twa na hit ye enti hono na nkrofo sha ase ye bete ni din ewo Kumase na Kumase no so no so ye hu so ye director na ye good a nkrofo mom ne di sika ye den ebrew na watwasini no e dia mami ye twasini awie ma hu se ye nuan mom keka ho ebi age musika ye wo set no so ye hu se producer na ba wodi okay abusun for me twa me ho abazia ofa fache me okay me twa me ho abazia Adeles o Ghana asuma moto ene de man the person asumu juminti me ba ya na me ka me tofu asuma moto because so what talk am for ye for track di mo help na ya tell abesi wachi abedi asuma moto no accident the car no accident so better or car cash so better swap car asuma moto is ready to help you me asuma moto is me drive car da ayeni sam dia ba or the man no to tell kakra institutions for be amu here be a car bi obe asuma moto sa onsa ebe kan odi the pastor numbers na in a good screen name you just call Swadi hunu se ube hunu ekwan ye fa so ede yankase yendu bina ene ya hahan esa yare ni senti na SK Herbal and Spiritual Center ede ne fuamiensa pe esi wo se ye ba be chechre kwan ye fa so a ye de yankase yedu bina ya hahan na eduan hini ebe kan bomu ede aye ebibidro Apostle doctor yadia otu pa HIV, diabetes, fibroid, fertility. Ebusia dwumadie yi ye be kire kwan abafa so ade haban aye duro me kire herbal medicine ye be bie weni ama watimi ni haban edinkita ho ye be san a kire kwan abafa so ade hahan ede asasunsumu yade obedi kan afọ form say no eye 50 Ghana cedis training fee ni die eye just 500 Ghana cedis per dwumadie e shas ye e wo February bosomi ni da tosu eduonu mienu ekosi ni da tosu eduonu 9 eye on the 22nd to 24th February 2024 anopa no wotwe pepepe me oboski adia enye mi ni akire mi ni ho adanse. Ready for something refreshing and great tasting?
For your kids' enjoyment, Angel Cola. For your graduation enjoyment, Angel Cola. Beach hangout, Angel Cola. For all your refreshing moments, Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Live life, we go for my belly, you. Jebo, nyamba. Multimedia ABROB3 sekrom kumase atadwe ene atidene. CJ Multimedia yejumakuo kesi ababe PM wo Ghana ha. Efa nipakuo one day one ho akade. Sese wo pe stage, light, screen, sound, ana empo video production. Ye ni nyina. Enu ti se ye nwum to gimedie. Se ye yie, se ye nipadom hia mu. Se ye mbeye live streaming ema ene ho hihye nyina. CJ Multimedia say ye wo ho ma. Ubehu ye wo boshen ye ne Masalachi Junction mi di nhye ni mu. Freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616. CJ Multimedia ye ni masters no. Too many worries, Mahu say producer Eddie Sikaba wode amawa e wo say wo chichema omam ye adwuma. Me call data ma wie fam sika ma me atwen. Fama me. Otoso me. Ti mani breye. Se me jisika no. Nti obi a no o ka kire me se me kama koma ntumi yem. Eye a kire bruwa. Okay. Yeah. Oye ni papa. Okay. Nti se de na ye no wo ye na dwen so mfa ma me. Nti wo ye adwuma no ka ahia na mahwie aginam. Akose no. Say ne. Ka ahia na mahwie aginam. Of course. Nti akire bruwa hu se ade na se de. Yeah, critical. Na akire bruwa e de sika na wo se wo de ma me no. De ma me na megiye. Megiye me kwasem o ka kire me ya ne se mekele wo. Se word no o ka ye no me fa asem ne tra. Afi me wo sata ne me se me wa kra. Me wo wa obehwe Pa Thomas ne be frɛ wa na me yesen ka ya frɛ wo na yese say uni ho we no be ya yese me frɛ wo okele wo enti ebe ma afi kumase adwuma na ya hyehyɛ wo obekele offer nipa na me kana nya me nko na ode ye me ode ye nipa bebre guy bi so ne frɛ na danko adanko so no ba pa woni agya ko ne na eba musi adanko so ba ya system no the idea me the same thing the idea enyo ne adanko ko akra bebre ase so otu directors ni bebre wo ho no madodo wo na enyo mu nyina so otu na ni siw so say counselor so be say wo life obekele wa make sure so be say the bill your friend adwa yanki the same thing asema me kan akire brewer so the same thing it's anya one we dia the ma akire etimi yes star ye ono ankasa no wo no ankasa ni sika ono ankasa se wo fa mi ntwa de me ankasa me di sika ana sa 2017 me akra me produce me ame de me ne mu a me kwa ha na mabaha me kwa ha na mabaza obra kwa de me twa baba instruction pole me twa bia kumase akra afa me hwede yakram se de bia adwuma no me ni gi ho me ame produce 2017 me ame produce ma ade ntra na me ye adwuma ma wo awie ni fa me sika ma me na wo pesa wo me so Umpese udi mi sika be mama ni monyam council na meji mi sika wa ka kire me se wo ya mekele wo pani apa anso no odi pa na kele wadwenkyere ewo mu yede me da se ye di nkomai komodie from of a baby I start here free nyina na si ade ba kwa ma wa chepa no si umfa ni pass me de and before baba start nipa aboa o bia wo ko market obi hu we ti nipa e hu no ye nipa papa na ye nipa bone ne papa be boa boni di wo be de e be ba fom na
Empebe ye na ma ye fese obi a be hye ne bia ni papa fesra wa no bia na ni papa yes esi true nyina na go yeah ti sometimes expectations obeye me kwa obeye me papa ti se me nso me ya papa bi so me ni papa e bia wan konya papa na boni na obeye no di ahye mu no ka papa boni o de di me anu ti limit too anu ti limit too yeah limited pa bebre abrabo say no ni pay back no o pay we back o say o like yes sana mentally no edi nwabo say o a creative person what you work different idea etimi ba so say na okọ oba search so amafo nije o fiefie ekunu ya de ma be ka chese abobe ni dia ya adwuma o wi idea sika opene kranya na ade ma no but o ye bibi ketua bi kura sa moment ne counselor na wo hia sika bi dia bibi o bi sa moment na bibi ha no but nya obi ya no betimi na share so ho eti ekoba sa na sesa wo nya abotere ma no but wo say no wa behave sa achiro to be gina so akele no ampalampa okay le sesa suba no enye suba papa ti dia na me person ka chere say to afufro no of a share stories ye ni age story ni tie but to afufro no show bi owiasem ha anya nipa ko na di ba wiasem ha nyame na di were e ba ha uyi edi e onyame ncha problem ni say ukono ko fa nipa boni na asem show mu de bia no dwi no ho a elimitu abrabom elimitu abrabom sika de e be yira ba nipa nkwa de nyame ene kita ti mesre ene wo si hei enye nyame na hwa nka onye ha na wo wede wotine watime ama bia o progress na wo making aba form but at the end of the day baby ordinary no we are still alive ideas ni bebre ho ti mesre nipa boni fo yehu omo a ye pe kwan be fa e be twe omo afrom ho counselor wo be ye den no wo hu se ni pay ni papa no kwasam ni se wo fade na wonim se sa director na ye nipa boni fo ono di so ni se ni director na ye no meka se ni twafo no director no so ye kitikiti kura na ye de ni bu ye den e man ase wakotu wadwuma mu pani se ni otie bia so what I say meka se me producer e bi kura na me chen 1 year na se 2 years bi and no nkyere se e se me di na anim ye fom e bia me cameraman MTN cameraman e bia na se bi o ye friend say menyi chin no ana se bi ko no wanyi chin mi o but me hu ne se bia me so wa chin na ana se no hu soso ni nti ha de me pe bia e na me de ye no eno ni ade a edi enya ho very true so what I say because ohun se wo fa ehia adwuma no ope asade ne woni mu na at the same time no o san hu ni se kakra bi o de be ma ne bia na ni be so na mami mra kakra me pa cho na counselor wonu say before say adwuma no be ba no no wo de ya adwuma bebre ya nyi sika wo ya adwuma bebre ya nyi sika mi a me fa ka free akra e ba Kumase ni abe ya adwuma yewia ne asan akọ ye adwuma bebre na edu tamu a ekwan ne be bie ya afi sika e ba esenka we friend na we friend but o ye na adwene so be kele no killing na ya de bia ehu hia nti going forward offer ye kan kire foforo no one of the things I'm a person young talent in to say bibi san yen pa yenye contract yen sign contract akwese na stase mo kan wo ka kire obia so obia ne be ye adwuma bia fa contract one ne nsensan me producer say yes me ne nsensan contract MTN mu nyina say me producer de contract to so ehu hia pa enu na betima protect you enu hia pa yes sign contract ekwani muso no me sra se umusin pa ku se wuji sika na wuji sika afri ho on pese with this can be ma no hwehun bi sa kwan se emra kwan ben so me na metima fa so ade mi sabe kan de aka mi sika because the more we twen no the whole day no e ma wo kra wonya daje kwan twen ho one says that time a moment of uye se uye iga so beji sika a chebruwa e de ma wo no na boni bi enter ye true but at the end of the day when they cover buy offer eniema wo kan nyina e de na industry mu a oba bi dia jewa offer ajewo ya serious pa wo betimi akasa saade we die untimi nje mu da ma me no ne saade no eno ne saade if you say me rest ni adwuma mu bia ni ho awaye ma de amana aye me ya because na na ma wo sakwa no ya ena me so na me no obi apemasem Azo if Kumase buy ebe joining yen wo danfo bi me ne azo no na e play role pa obi ti se kwajo nkansa kwajo adimachia
Kwadwo very good. Oh, very good. Yeah. Dear papa. Ti me hu say aduaba na me dua ye no. E ho mfaso. Na me nya because me som ye. Kwadwo nso ene me be nante ye no wamu me anim tia. Bueno, we good. Kwadwo Lewen. Oh, very good, but nipa enye nipa nyina na betan. Wono say mama omo di ye no papa. Yankele no. Omo di ye no papa. Ya di ye wo bia jako ni ade mu nyina. Enti enkrofo no ene kele adwuma no. Enti wo yese ade na abenya. Da bia me ka so ofa adwuma ba akwa ye be ye sabi ye hu mfa nko emfa ntoa de ka mu mfa nko. Ena ye ntimi nso nya ma nipa ba ako no ye nka so no nko anye we be kakra ye nso mu no eni nipa. Obia beba be ye ne part obia ba be ye na afemu die. Eti die enti na wonim sesa eni pe kakra wo ye ene ma ne nsa kona no. Na wo se mekele no. Me yi na firi ho. Nyame na hire nipa we na counselor ka na enye nipa na hire nipa. Wafa yes ye bia minim say ye wo ya because ade enye wo ya no nka say guso ehye omu a eno na aye wo ya pa fa che no ema sini adwuma no kra no eti wani so eno na mama di ko kra because we say odo nim ya na wo kan say me herbalist eno na mama mi jaye a ode koye say herbalist no ewura no nyamfo bi Dr. Alaji Kanayo okay so I'm sorry oh Kanayo nyame hira no pa de bi owo bia director na ye me sade no ene mama firi ho no na me ye ebiase obi power pampa mu no na sa pepepe nyame hira no pa oho metwa asini adwuma no manya ka firi mu but me ne obenfo Dr. Alaji Kanayo ko nante ye no eho na me nya ka nya masase nyame hira no Dr. Kanayo nyame hira obebia obia nyame hira wate ofa abrobe se yenyina me ne counselor ofori yeda wase nyame hira counselor odwe ho sei Jamaica ne say one who say after just nipa ko killing nipa yi wakwesi obi a sebi obo nipa nipa de be hia bia nipa mienu kura ba asase two brother Kenya ebe no ba ko ne kuri nyonko ti mese enyo nkwa na we de yes me de obeye bia we twaso aba one day wo kili wono bedu ebi no na wie ye enyefe ti ofa de meka chance wo nipa papa onye nipa boni ni oye no papa no ye dabi senye papa na ye me distance me ho every send pa ko no ho maintenance enju boni a odi ya de ayame because the oye we are sibia obetwa so aba na ma sa thinking unlimited wo abrabom at this age ya wadwe na me stress knowledge be pre ho so book na echire for na eba na ebe sua bibia for story no ni obi ti se no na suban se no ya hu ya tima twen we de afi no obi oye sana de eno de na wie ye na lonely obi antimi ntina ne nche because obi amu suba e de ntina enipa tambia no ase yempese yenua ebekoso e libre na sa we libre for so asa we beifo enu anu obi a we beifo obi a na sa obi a na libre na de be ye de ba eh serious ma won koso wo mebre wase wo betwu aba fom wo kire wo so a wo destroy your life for no reason very true enyame so ahira ya onia baby wo de atu na be obi so atu discover wo de na na pursue na obi so de and go on with on the wofa chia na achemu you e bi kra Dr. Kanayo boa wo wie ye no ensi you empem you e bi a china nko akra no wo san ba benya te say big contracts sana nyame wo na de baby a enidas wa sana nyame wa hye no ho animunyam wo ho wofa ma wa be mummu because I know say me wofa me minim ne de we a very strong man to say wofa as Nayas it's Mr. Mo be mummu and na wo san ye strong because I come make it on ya kuma papa it's easy tembia no I say unyi na wo ye more young so what you say it's Mr. the obidia yo bia no no matter what let it go manenko wo nyame no wodi woni bi asem edema no yankopon hira wo pa wofa say wa sitena mu tesen wa warie mu tesen ipacho wa ware me ma ware me wo pa okay wo ma okay say wa sitena mu tesen bi aye okay nyame adum bi aye okay bi aye fine ovi industry no ma nya bi twa kakanka me twa okay but see wa wo bibi a wo de si wani so a wo ya na sisi anu me host program ewo Akanayo TV Akanayo no we TV station na me host program oh so na twema mentwe
Oh, okay. Can I, you know, a TV station? Yeah. Okay. And now, oh, that's nice. Program. Okay. Tremamente. Oh, good. Every Monday, yeah, 5. Oh, 5, yeah. That's nice. Oh, multi-TV, so. Yeah, multi-TV. Oh, good. Digital, yeah, searchlight. Searchlight. Oh, okay. Oh, yeah, Papa. Can I, you? I mean, sure, what? Eddie. Doctor, so many no, Jumaka crowd, Dr. Cocotin. Oh, okay. Hey, me and Papa. Yay. Time I was sharing NG cream, I said. Ah, for chicken. For chicken. Ah. Aye. Yeah, kobo. Yeah, na kobo show water pradia. You could nya. That I want you to see akway. Jokoto. Aso. Aso. Yako yeah. Okolanche NG cream no water pradia. Eda you could see Jokoto. That me yene Judas. Oh, asemo. Mami, bread bread. My bread. It's life experience. The okasa wo ka obeka unwie da nyankopon hira wate. Wo fa ensema ya kan nyina wa futu a wo de be ma youth na e ba na ompese wo mura movie industry mu NHS wo ma start e ba no. De he na wo de be ma wo futu. Mami, de meka ne se yema yani na ho. Okay. Na ne wo pese obi yema wo no. Bo mode se wo so be yama. Wo so be yama. And also be ya movie. Aye. But you. Yen sa. Sabi say de unim say wo de ye wunua no ompe no. Say wa hu say sa de no ye de ye wo na say nya wo de dia. Wo so men fa nyu bi. Ate. Fa nyu bi. Wa twa de tie. De ono ye me sa no. Ene ono so ya actor. Antie no dim no. Oya actor. And so I so am Oya actress, oya actor. Oya actor. Actress say be man e bi say adwuma no. Actor that's why. I so star number. But of fachen. Oh. But ohumia said there. Like I say yema ye ni na ho. E wo de ye biem na me de se wo so ka say de ye bia no. Yema ye ni na ho. Na de obi betimi aya ama no. Wo so bo modern na ye mu. Ankopon hira wate wo fa. Ofa me so obetimi de telephone number bia tudwa obi hwehwe wo na say bia wo YouTube channel no na me pamocho me ofa e de ne YouTube channel e betudwa mo modern na mo subscribe ma no. And because they say the bibia aye social media, internet, any idea. So from Pachobo, YouTube, you know. ABROB3 TV. ABROB3 TV. ABROB3 TV. So, what do you, Mammy phone me pamocho? So, they won't kai na ABROB ya, won't maubano. On your pineapple and as ABROB. ABROB3 the pineapple. And see, YouTube, the ABROB3 TV. And you're ABROB3 TV. But I won't subscribe, Mammy offer. And number no, yeah, 0244. They patrol you. Number will be a shushawa will be now also 0244 588 okay 358 okay number ni bi 0244 58 83 58 okay bacho wada roma cheni pa be mi no mami na fe yen ko me counselor ho chia wifi mami ene me minu anom ne bacho me chia Victoria Robertson me chia Ajoa Yankee me chia me papa Dr. Kwaku Otin ena me chia What fast? What fast? I say me no abefe. Papa nyami shasa biso nsafro bai. Eni aso. Oh, yeah. Mami na Dr. Laja kana. Me patron ka me be ka kwada na sema me. Dr. nyami shira ho ate. Ye wo hwe me hu bia o tufu Nyankopon hye wana. Dase bebre. Nyami shira so fa eto nsafro bai. Dr. nyami shira ho. Bajo ko so na bo am ofa man wate. Nyami onyo kese counselor. Patron sema ya kenyina. Bone to for mami. Na o telephone number and na social media handles. Na ben shira oni adwuma pa we no ntu nkwanda mu. No ma sponsors and account we. I receive it. Pasu nyame ntu nkwa mu. Amen. Duma bebre wa ye wonyim esre ya wo aba nipa bebre abrabo. Yes. Enti memphis wa ade bia akwanim bebre. Ya meka che ewiasefo nyina se hwe de obe bia ewiasem bia no obetwa ho. Aba enti no udua bibia edua panel watena benefit in there everybody to bo bia oboa ho wan bo bia wan boa ho usisi obi a wasisi ho to me stress e wiase hanye papa na papa ne be back to us wan bo hwe counseling
and also alternative dispute resolution. My office was Sprinters, a friend, the Marriage Consult Limited. Oh, thank you. Afre at any time. Number is 0201 435300. May handle number 0201 435300. And the near Frank Adam Adufoli or Facebook, Instagram, I cancel Adufoli, Twitter, and YouTube, I cancel Adufoli. Yeah, me and Papa, Counselor Adufoli. I mean, sure, what's it? My handsome, humble counselor, Yankopon, show. See your tones of frewa. Bye. She was saying, I'm Patricia, wife, I'm Yanzano. Oh, wife, them annoy. Never see a phone in a dome. Yamisha. Ebusia aha and a brother everywhere quiet near the Median. In fact, Yankopon show. Said Anida, would you bring on your brain? I was saying, or snatching what's it? Not your life would never be the same. We will be in a dear, a chair, it was so shame. In na, a nipa, bonny when you see. It sounds ye teen bo friend, ya permash and ye may womb, or Freddy will be in him sending my tune to me. Now, it sounds a sebi. Ye tina and your boyfriend to be a Ginny Peddy, so Ginny Peddy. You can't want some trinipa, so for any trini passo. Therefore, ye will come beyond. Ne GDS say, a bit shame. Yankopon, shroud. You met ye, top is also Basubia. What the answer will be free telephone number 0244 506 706. And I say, sponsorship will be up as a tongue near my Bia Mawa. 0244 506 706. Medofo, I may say was a angel colony. It's a brunye and no be a giatum. Brunye baby, ya. Is it do be a upibia? Fre, number no, chegu. Ewo screening. But more than free. Do a pibia, me ame the bebro. A me ame too, ame the brown swa. Eh, delivery no a free. But more than na free, baby, I will be a what's it. I feel ladies in the so. More than an Arabia who will be a upibia, or Jody, what's it. A band a mean so dear. A cute cat. Jewelries a good year, see the boy fashion. Yankopon show be a banner demon could not dear a kind of antique. A band of cameras equipment dear. Each 8K ni 10K dear ACJ multimedia. Yakramo Sunday. Essential. I'm so happy watching my mesmerized body. 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 I'm so happy I This program is proudly sponsored by Asuma Motors, awarded the man Cadillac or Ghana. Asuma Motors, any the man. The person of Sumuju, me buy yana me car, me free. Asuma Motors. Asuma Motors, no accident. The car no accident free. SK Herbal and Spiritual Center. Ye baby we ni ama wetimini haban edin kita ho. Won pe we na wo pe den. CJ Mountain Media. Angel Cola. King of Antique.